Ki khubor ka bate se TV. Phah University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Menteri Kena Jangka Sorkar Pdeng Bekmi Ikatan Corporation Krishan Pal Gurjar Hakat Nyotrik Unaitung Aracar Apusan Ulahir Jurep Ikajing Shina Yaka Multi-Purpose Mini Gravity Storage Dam Kablashna Itanat Baha Hakishnong Wahkdait Mawtawar Shillong Kabahap Hapok Kamolai CNRT Block Kajingwan Jurep Jong Uni Menteri Kena ke Sorkar Pdeng Yakani Kadam Kedin Marbalashna di Kajing Bay Pisa Naga Scheme MGNRES Limbaga Mawtawar Area Employment Council Kebekinthop Iki South Liki Village Employment Council Kata Kelum Mausing VEC ke Mawtawar Pdeng Shnong VEC Kelaitlum VEC Bekeriat Tamdong VEC Yakani ke Wahkdait Multi-Purpose Mini Gravity Storage Dam Lambang Pisa Limbaga MGNREGS Kebakot Kendai Polak San Punyo Ajar Praspatingka. Dagating Shnai Kanika Dam, Limbaga Jing Trailang Hapdeng Katanat Soil and Water Conservation, Katanat PHE, Bakatanat Water Resources, Lalak Bansa Meku Umbam Umdi, Kumba Sao Polak Lita, Chiki Arajar San Spa Sao Puwetli Kilong Ying, Hagashtang Mawtawar, Barokaway, Limbaga Scheme Jaljiven Mission. Yo Menteri ke Sorkar Pdeng Lasan Ran Lang, Project Director ke DRDA ba PT Pesa, ke BDO Jong ke Molai CNRT Block ke Kong Dahun Lingdo, ke Officer ke Tanat PHE, Urang Ba Shnong ke Shnong Mawtawar uba Cornelius Kharkongor, Secretary Shnong uba KS Nong Dhar Bat Kiwe. Wat penleno yakani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sao po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai sao lai hundriu san pra hinyo lai pra